بسم الله الرحمن الرحيم. Tangweni zimamuzo zine iwahandani ujozo hamba iwabili ilisanike njema iwararu imaatso ya huhuraye abongewane ndeoheza ngene oboshea ngamjoni patamakara nzima ukezi joja nziro ngamjuzi fasiri aukale ontuza nzi hanzaribu aukamwa nashe tawashioni awezi sabu zo udanganyia rishao mraha ukaurewa abonge omdao mraha ngore wao rimabanu kaya zitswanda zizimilia hamadira basi yakawa ndisaimba viza mitango za hao enrazie buha mbukali ndiya wahuzingiza ujohure ya gono urudi hobaoni. Masuala nunga yo mahili amuishomba viza wandu nusu yao wanuzi sao ka vanu ngaronoshe tu amashitsi mbimbwani abonga mononai na mushandu wamba vanu amonoshe tu ashisi twambwani abonga mononai shetwasha yonde heli abidi shikai heli monole picha hilo abonyeka mtsonna nayi ijo kiringa mono mastajabuka ya hebanu le picha linu bofundili bosombwani yonde heli abidi kai abo etimjibuni ngeni jomjaru maze masala doka heli monole picha hilo yonde hela he mndu abonjali abona abo yonde heli abidi kai yonde heli abidi kai shaza rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jomkini shihawe welo najao kauli wono jao ngobirano nilo nziani hulo no jawe hali numatsoni jomkini shiha ulone hamashe twashi ngishwe heli ya turilio shayo mengoni mweze kudra Mwenyezi Mungu yani ke majini wodo jisungu sahinna mbahindu kaundo wanzao he kudra Allah Subhanahu wa Ta'ala abonge ngamwishiyo mbabiza mirogozize hijaru makomanteri ranzido usiku raonesa ze masala bajrafili yazonesa batsina ureja idingoni aminiyo kaidini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yona badihe miguguma batsidihe miguguma singara minoka eshandrenda muislamu hindini ranzi parce que eshimtawao ni wa islamu wa Komori kabati mdujuo pourquoi yaliyo convaincu ukabanu edini ya zingara inde ya kweli zabarindini zadini zilwa jina zilo zanrabu enamna rentakidiyo ya Mwenyezi Mungu ngasinambabia hatu na nusuilo harume Qur'ani ritanganya mwelewa wa hatu persona yaliratwa mbani mndu nasikwe ujulizo mndu Mwenyezi Mungu uwo mtume ani woja mtume hajuliza wandu ye Mwenyezi Mungu woja mtume hajuliza wandu ye Mungu astahiki abudi abonge hizo waja mtume wo ngujo atende ambe kaumu ya hao kaya vanu mimi mtume narumwa nemfaume yastahiki abudilo hasabuzi ishende shaja shipanga wa mashahada maili aruma mashahada oyo maili kabati shihabo hari yabo ti Jelani ti Habibu Umari ti Bajrafili ti kabati hata mwalimu harimwe mashahada oyo maili yode ankida bo mwanadamu Islamu wanzo ukeniyo kaya ishandanda mu Islamu tithibitisho kakabati Mungu yastahiki abudilwa ito Allahu hahaki abo wode munyuna badini ngamthibitisho ka Muhammadun
au Muhammadan abduhu wa rasuluhu uo donrume njema wahahe naye pia johamba ngamsadikisha yode ambao dini iyonde ambao dini abangeka vaja mndu mwanzo ajamwa mbenu kaya ekaba jamndu haja nguma mbone dini ukana mwabudie mnguba bakamrumba ebanu emrumba yeweheli ya do fanya do finjau samahani paskabo womru rawera impotea dobe muislamu lo nanti paskabo mikarantu mwambia nukaya ngawena question mbili bo mwana adamu ngebido ujuzise suongo kubaluka ya njasoma shanga mina akili abo kabati pardon harumaze recherche za ujwa ko dina ndabo parce que ye place ya he ankili haruma e dunia yinu ko ya jamba osilamu atamayiz wizani wa utodo ojo zinrabo zinu kweli na mnyezi mwena mndu ya tumbe hapundu duniani hama dele jindrini linu basena mndu ya tuja pundu hamadoi abwe aswili katsu samihilwa horansi ankilia hae tuenda jaba ena mrajo mwambia tuamba bala zilande kweli beyamba ndobi nabo kujo kaidi ni pie kubalukaye mndu kweza ndongo yamba zonti pia zoswa wabu nguna mtume sallallahu alaihi wasallama oandu wadunga yabo henna ndongo wajohamba na ke Maliki na ke Hambali na ke Shafi'i ko ya jambo mwenje waho wandu walo harumwa usuru ya kijahilia on yezamarlo nizo zinu zinzama za kijahilia ngamjo pruve banu manena bazinzama za kijahilia hanezama za tende banu amjonne sa preuve banu ngasi haruma zama za kijahilia na banunu wakati kaonga mono hamanga bo doktora zisomwata sina mfano saruma zama za kijahilia halafu abudo kange bido mwelewe ya ukaya ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inuke japuza mbanongo oyo rijerikele enamrulo nakili ya tujapundu hama satwihi homwaja amjawe mana satwihi tiparosha mwalimu ko hafu hunu mjini haka usome sandushiyo baingera mnashona hae kuonge Dar es Salaam porona ba mrongozi wana baka wasome so harumwe madihensu wakafasiri ziziwayo basi boya some madihiyo hamba baminjana na shibua hamba wasulibanu wakausomesiwa mrongozi wa mbao satwihi isimu ya mbao satwihi basi eshehamba satwihi wojini wa mnofu mruvu zonde ze jini za mnofu mruvu abonge ilonlo pundu inu jini ya mnofu mruvu mengo ni mweze jini za inu jini ya mnofu mruvu kama mengo ni mweze jini nzironde ze jini za herangini bahi do hanza ni mwambie ni ya ukaya harumwe dini ya Mwenyezi Mungu swango kubalu ukaya njaso mashanga mina akili abo yakili hiyo ngetsongezao ufikirizwe kao de mndu yambao swango considera sana ye mndu ya hambio kaya mngu hamba ndongo fulani hanta ndongo fulani hanta ndongo fulani iyo darasa mtume hamba ndongo fulani hanta ndongo fulani iyo darasa ema khalifa wa hamba ndongo fulani hanta ndongo fulani iyo darasa ema khalifa wanu doktor bajira filingonza jilinzani senao kam
kabati tofauti ya mrongozi wa Abubakari na Umari na Uthman na Ali kaitina ta importance mraman wardo warejei maana kwa jamasone warume Qur'an minga mjo kabale yacho kamba mirongozi koyo tindizo ya miniyo shaha kana mroba vuni ola mru missionary wa hemo sadi hajitano karengu do biramba dino ola besebala mu Imarati amkalanti zo bavuni gubiroye menye dini ya Mwenyezi Mungu harumwa dunia no jayamba katu amine makaulu ya ham iza hadithi za mtume wange baada pajira fila kanti yena ayenge bido yambe mbano ngo ya tijo hausiu basi ndabate makhalifa yao au karjahan twar do rejay makhalifa au karnajo do warejay o kwa jafungula na Qur'an yardaje komori ya jaso mesanduka makhalifa wambaja yoni faqi miongoni mwa nifaqi unafiki uko tukubara mdu Islam eske banu kweli har muslim watu ya ilmu inji ne iman harum har muslim watu haruma wizani is consider wonders de iman ya imani yo muhimu parce que imani yonge tunguka miliha haruma engagement ya hema shahadani wa maili ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya engagement yo hena mndu ya yamba hasabuzi uridulo convaincu kakati ujitrompe ukabanu bidake mnasoraba ilande yako elieba koli Islam do yako cha yankilia hahe isalimu amri ukaya kabati dini ya sabuzi harumazemba mizamazanga za dini zilo harumwedu na inu edini ya sabuzi de dini ya Kiislamu yo kabati hata mndu choka oyonzi yaji amino muislamu tsodo tsoka iyo uyonge angajeo amjomnikani mfano ilimu leo kaze ilimu zinji mdingozisha zino auza nongoza doktora zino mdingozisha haruma dini bo hata ye bajra filimu mfumbu wao nsujo doktora ya loni yo beseyo fanya majurnali sha kanongoza sabila hanadini yo natahemba bana akenti ujodoje mranema hiyo ngandeje ujodoje mranema hiyo ujodoja yemranema hiyo nomtsongozaneza haya nomabanize ndrabokaya panzala mwezi mzima kwa jamba nsini mwa yabo bahezi wa i'lani ya deba yahe na Abu Sudais ya do ushangaza kwa Abu Sudais ukara somoziyo majana maili suko hata boishi yao jango vantara otwandekele washangaze parce que oui yode aria hahe haruma wanru majana mane wajo dunga direct ya ganye majana mara c'est tout anada mungu na roho ntinti na roho demevu nam tonto angu hajimbe swali no shetwanja yode helahe mndu shetwaka yode helahe mndu yode aswi yekusono kasi wanadamu ezitwazi hime halini wode helahe mndu yode helahe mndu ona abode hali ya bidi yode helahe bidi akai ha abonge namnisamiha tira ona abole yoheli na lehanti nja trompe hamba nongo yode helahe mndu abonge dukaya dokamwelewe rominga ni mwambioni tina parora tumwambiani bwa komori mesilamu swango kubale termu yokaya wi njaso madini shamitsi daba njazalwa pundu swango kubali ukaya ngawe na ilmu ngawe na akili zono kwa bili tofauti shanga mwanzo ni mwambiani mna kalima ilimwelewe ilimtuchodo shangaya gebidio homchinuli yo yemfano maho yemru yabidu mrende mfano homjini utibezo urubwema tohangala mru yambwange na doktora unge na profesora unge na master ekaharu mambo ya dini tende wangalie uro Mwenyezi Mungu mjini hanyu unomba Mwenyezi Mungu keja babo ngo journalisada angalaye uro Mwenyezi Mungu unomba Mwenyezi Mungu kejaye na mdwangale uro Mwenyezi Mungu okaudwa ndo arita hamu de mara Mungu mtsido shangaziwa parce que ona vanu eshitwanga nusu ya wandu wenji leo mndu mwabiloka ya master ketsu toshakomoro msharango mwa mrenje za doktora parce que mwanzo ajali bazumengo minani
abonge wa alaniyatukum turzaqun shaizo nanzoni mwelezeni bwezi Islamu mloko mori na mwangaleho mijini hanyu honsi pia mwangalehe na mduro Mwenyezi Mungu yakedo mfano mwanyu daule pasani mwiriza hanyu mimi person emrantahamu de mduro Mwenyezi Mungu wade mrantahamu odo anduri wanza ode mara Mungu kartuji da yukasi mengoni mwe mara Mungu odo anduari tahamu sheka ilmu inji yoke tukuziwa batina imani karjaporo parsabahanu haruma mahama ya he valori ya he ilmu karjaporo parsanosio bahanu harumaze ayazamu Mungu na hadithi za mtume ya uto respecte shetani wakati mzima he ilmu aloni kabati haremaze laana haredwa maturudu hanikiwa henna malapizo toka yonsi ni Bwana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abonge kawe hansukaya yamduhu shangazo sidauro Mwenyezi Mungu yamru wadombi okejai sidauro Mwenyezi Mungu emru utahamu sidauro Mwenyezi Mungu khalas iyo ketina maana hauko walimu wapote ya wakwati wa shashi amjoma bani hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam ambakindi Mtume sallallahu alaihi wasallam haba akhwafu ma akhafu haba inma akhafu ala ummati al-a'immati al-mudallin tumeme ngoni mweseno ngo yakaurele yakahambe maswabo kanga mimhara yahabando kajamange mharano wajinga habange mharano walimu wakaongo ajo soma shango ajo potezo wanadamu alors wende ujuo ukaya ankilia haho yebido yuhambio ka eba nuwondo nafika mtume kana kaujaja hambio kandoi kana kaujaja hambio kandoi kana kaujaja hambio kandoi mtume ba horanti za ndongo mbili baada ya lo karibu nola hundunian mengo ni mwezenya suya Mtume sallallahu alaihi wasallam akaujanizo hamba ndongo mbili hamba timrati za ndongo oyo ukaweza ndongo hizo Mtume hamba na mzizinga rehemanyo shahamba da ya demanyo yasina paske mbe nduya njari memanyo yasina yokela wabure hamba ndi na mzizinga rebinna wajidhi na mzizinga rehemanyo yasina kitab Allahi wa sunnati na msikendro zenongozo zombili kabati mrujo shida mpoteze kabla ya Allah azza wa jalla kabla ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam waye de amba ukendi yede amba ukendi akhafu ma akhafu inma akhafu ala ummati ala imati almudallin tumewaida atwamanga mreleyo umma wangu unu jawo unu uhuso walimu walimu wajoka usomani kama Mwenyezi Mtume sallallahu alaihi wasallam al-aimatul mudhillin wa walimu sha wajo upoteza wa umma haukendi haukangwa anzao wende heze fikra za hao na hamba bango wa harma dini wanzo wende heze akili za hao na hanzekego wa harma dini shamtume wa yahardaja kauritia ya rihifadhi ya hifadhina henna mrutu jokage na ilmu hamwambio kaya zingara baidini ya Mwenyezi Mungu kitab Allah wa sunnati zingara ndondo au kitab Allah almarwayi raji kitab Allah wa itrati zingara ndondo eshiyo sha Mungu uzingareza hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam uzingareza hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam abonge hizo atukufu kuna upotezi wa hundunia na ukendi banu engagement ya kaurenda muislamu ya mashahada maili da yao yode Qur'an sode hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam garlo nao ababanga rendao harumo wandu bokawarishia
amwishio kaya ehambo de jini la mwajalinu de jini inu amwisho ngambao ka wanu wetide mndu wastahiki udojibu Dr. Bajrafil wanu asili entuna joka upuesha hapo dengentsesha mrongozi wa Dr. Bajrafil yathibitisha okandizo ganzo ya jibulani mndu na doktora ani mwambioni mbabe opanda ze diploma zini harimwedi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inu walimu wakabanu wakauthibitisha ukawa walimu daoni Imam Shafi'i wanu baada warenga ilmu panza la mahamengo mine yondo mbabanu wakauthibitisha ukawa walimu baada warenga ilmu panza la mahamengo mine abodo mbabanu wakaandiso jikubali walimu hai halafu mwelewaje leo mra afanye mahami 8 doktora mahalani mahakume na mili doktora mahalani mahamfukare honda 8 doktora halafu je leo mdorisha za mwambokaya wanruwao kabati mdujojo wajibu ekati halafu ndiri ndo wishia tisha mdogozi wangu ni bwandovu ho mwaja woyi bwandovu ngombokai abida mjibu Dr. Basha Dr. Badiwedaba we chocho zijoka aibu miongoni mwezi aibu hoka Dr. Basha Dr. Abdul Hakim Dr. Mbama do haba nuweshidana na Bajrafil Abu Sudais yolari musuyi arimwambia karanti tulafanya majadiliano arimondo kwa amanda zinu Pasque Bajrafili nge missionary woka unukomori hatu ngasina dini boka ngariele wao bazibane etikadi no kaidi mwanzo ya jenosila mwaloshiki unukomori kuna paroshinda ano kama mwanzo ndo adingo taloshika arimwedini abongozi njuka kuna paroshindo parselogiki edini yo ketu utajalogiki nge ukubali ngwarongowa abakututa logiki abaha ambiyo kawe tawaza ekahu jambabo udhumenye afabo logiki labo logiki kahu jambala fa udhumenye ujoshido parselogiki yabo yo amri le chef a toujours raison Mwenyezi Mungu arongowa abo bange na haki alafu mdo parsandu wenza dabumfu walewa mwebira mwana sibishana ndongoza doktora mrambe Mwenyezi Mungu habaru dumushambe banu shafulani hamba uyambe banu kutswelewe ndongo sharabu shino ya shiroko handa ndo be wasomeswa shoda shibeje kele onga someswa ndo hasharabu someswa ndo hasharibu ni ndo Pemdo viramwe mbari Mwenyezi Mungu bala hakado fanya metaforo na ironi no ando atijwele washa yewe kamtawa abangamo nzono hambiyo kaya ye kiburiyo mu Mwenyezi Mungu Bajrafilati te harumwe chef bashao kandizo kabati mdastakia mjibu kati mdo na doktori sisi ze mustolahu zanyu hizo ti mustolahu konga ziri zingarao tusema banu kaya na mdoro wa Mwenyezi Mungu basi na kena doktora ekayo wa Mwenyezi Mungu na mdomo na mdomo anza basi na kemfano rimdunge bawa ndo warita hamu do wa Mwenyezi Mungu shatima bambo sidema bambo yao katsurita hamu mabambo yao Wandu warita Mwenyezi Mungu warita hamu wandu wa Mwenyezi Mungu basi amjomabani hadisi
au masala kiislamu ya hombaho ze khof mas'ul khofaini namfikirie kanso shelana Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu baada wasomesi wokaya nganzo ubahebo juu mas'ul khofaini wopaho hubahabo juu ani hubahabo juu jao harumo mdu hubahabo juu wahe Ali ibn Abi Talib mwabokaya ingeti dabo ya kaidi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ingeti dabo ya kaidi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zo amri za Mungu ya mberi kubali basi tijokata mbokaya elo shikibi di ripahe ribahe shadele karo la he hofu shati dabo juu amushiendo hamba ngeti dabo ya kaidi ni Mwenyezi Mungu zinu amri hamba mfanye ngeti dabo wakazi nu amri ni Mwenyezi Mungu zinu awamir zokanga nzozi toilwa kaharongoa basi mimi tijono kaya ya akili ibidi mndu ya bahe hunu tahoni shati dabo juyu malasa fi shadid Ali ibn Abi Talib mujokaya edinabo de hali yankili ya hekejo shinde irengezo wandu ya beukana mdoba hokarod abo basa adaza halafu fanya mabo bajira filingi harumwa ema shahada yo maili fanya mabo bajira filingi harumwa ema shahada yo maili wono baada ramba shahadatu la ilaha illallah anna badrafil bajira katsarwa mashahada bejakene nogajwa hambabo basi baharongoa baido shawanruwe mwangamiza olana akili iyo kana iyo shetana kaniyo iyo tidalilu ya imani na boma wainzanga hutajao imani mbri asubuti amba kana ujwa exige mndu islamu yafishie bahate mwana hene mndu mshahe kana ujwa exige wafishie mwana mshenga anzo yaransiwe korea heke libroede ujezo anzo yafanye mama na zabarindi ne umma wa mtume sallallahu alaihi wasallam unwaka umma wa mtume sallallahu alaihi wasallam unwatukuzani Allah subhanahu wa ta'ala umma unu dawakasi uharazana munkari amrashana maruf uharaza munkari ngona daraja imma ngo remwe mwana hao heze adabu zokao mreme noyele okaya inu actin zero parce que ngo ansumrikao yeti mwangu Allah subhanahu wa ta'ala gebido mwanaho yelewe valeur ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala swago mwelezo kachelewa ngebido ufanye ojochomwa adabisha heze adabu zimkinishi hao wende juu iyo dohara za munkari amonzoni nabi Abu Jahali boya deside dini yahe yakeado abuda maswanamu mtumaka wananeza barindi yatura tibaka liberte nonga mwanao baka huja sadai wawana ijahata wakati basi aya bala ikraha fi din qad tabayyana rushd min al-ghay rijabari zilo kakamna ujua sisa wandu giri hamfuyu wakezi islamu shabanu emrushaho we islamu uoho kaya yarenzo mvu ya pratiko silamu walo muislamu wi halafu mwanzo mjamdo usomesa dini ya kifaransa kubalwaoni Macron ndo biramwe jamwe rambio kaya no kuna jome wi parce que faransa gebido ujexprimer ba ye mrele wakekelewa dini ya kiislamu ya hatu wi muislamu ya utwa hadabishi wafanya njema halafu ngo shondare balango na droit d'expression olewa haribalango wataho liberté hata halafu hadali hane mazanga duna yanu olewa wadofe heli wanzao wajhadokari rishabajira fila rongoa wakana kushida msede na banongo ba mkiyama ittabarra alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا usikuika ya wanu wakaudungwa na wanu wakaudungwa wabazinde zokiri zikazikiri zinujao batina dalili shande za hawa nafsi za hao na intelligence ya hao waono
Yodio warumi yao paske ngo ona medini bidike jao atamrasu butadame bidiri fanya relecture paske ngara bidiri lewe Qur'an na mnanyiro jine 2015 bidiri lewe Qur'an na mnanyiro jine 2016 bidiri lewe Qur'an na mnanyiro jine 2017 bidiri lewe Qur'an na jine atampaka 2025 banga bidiri lewe Qur'an na mnanyiro jine karajo elewe heli ala welewe shu hadha lo burukutindi yode tofauti ya hatu na zadini zinra jine ofiti wa haruma za dinzira jine zo hamasha zawa ele mana nzobo keritimu ya hemru nguna tsompane shari go etastama ya leo bo tsofanya tastama ola jambe maudu ya pange tastama ola rohe ure maudu ya pange ya rectifier bible ola juhe maudu ya rectifier bible ola juhe maudu ya rectifier bible yede ela mazanga yao maudu wotso ambazila zikero edini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itorunga pwa yimi yoke dodi swanu pepo yoke dodi ya hata kwa yode mano kao yedini al-ittiba'i garchingo dunge manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam garjovuka shekango nzo dunge mtume rudo dunga fikira za wandu na raai ngojo garjopoteza arabjopoteziwa kushia bala ibidi nogo fulani zo mkinishia bofundi wa samani kwezi mtukufundi banga sizama zilo zidiro ngojo nsami tishauka toa darasa bala kwezi fundi mtukufu baba nga sahara paske izolona sureta ba gwan kiyama mngwasa ba kwana hasuime izo warama dunia izo sanga mina yaqin itabara alladhina tubi'u min alladhina tabu sukuika ongwa jawri tawa bahama yokawaka urefutia bahama kawaka uruba macho no amenamfanye baadhi sirwaya amama Allah usiku huo kwa naha suime paske ngo honori alitanyura jini kabati dunia na makatikati na mapesa kabati no ngongo tone realite chao ngono banunga ngono anzabwe namne kaundo yakanza lo otusuko mruja dambe mndondabo tena alimndugo nzo ajigadu so siku kaya kamjaporoni won ngwasa alerte hara alerte hunu haba ittabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau iyo sagio concret abonga bina droit tant que zoti masala zo néglige baada hundunia nirjulaba mwen kiyama zo siku zaziliwa abo mifundi ngabidwani huse kwezi tishahamba rongo balanta ngo fulani Yesu alaila ngabo aya Qur'ani itingo hambe heli wa baila wiyo au la defikira ha ekaka jonika aya hambe yende heli yao na okebidan rafanye dégage la piste bide hambi tawa salamu hambi ukatawa amjomnikaniza profu banuka mruna tawe kai wasuli yabo mjomnikaniza profu zanongozi la namwambani bala Mwenyezi Mungu amba ukaya rongo fulani tanongo fulani basi edaliluko li ngekoleo harumwe suje yakarambiye bon abo abatisha ko zifundi mtume haba directo kai rongo fata rongo fulani ha huwa din yonde justification ya hema shahada maili ya rendo mdu muislamu yankilike janjaru mashahada yo maili yankilide yakauchongeza wale ukabangabo Mungu usilimu shema shahada yo maili yangashima mashahada yo maili ya akili ya hao ketuli ndo jana amri harumwe mashahada yo maili ngo obeise yankili Mungu hefanya ijele ukabangabo Mungu baada ya jopo amitumeje rongowe yankili gejo kubaluka awengo bokweli ngebidon zidunga awengo mondrabo swa kwa jaruma za akili za hao warumaza kiburi za hao kwa jeshi la mitume swa warumaza akili za hao kwa jaka na kiburi wale mitume yole mane kama unaanza mangalo wandu akadodunge mitume handani izomba biza wanrikao kwa janda hawa kana marongoyo hadu haya kikomori tu hamba nrenzi alors kwa jaka na kiburi akawa bamba kwa jaka na manzil kwa jaka na placer mwe communauté awan kilawe ka tranquille ngo kawafikiri harumezo ambilwao paraporo ya mdulo na pouvoir aulo na mapesa aulo na place ulo na daraja uo hoshindo umwambie elewe ekange na kiburi se traduire okaya ye mawanzo ya mjayo fubanyai parce que deja nge na mapesa nge na kiburi nge na place kuna ujwa humtaru mukeshe fahari yode mana Abu Jahali no wadunga yabo wapotea pia wangamia kamjoka njambe bona justification yonda hu Allah azza wa jalla qala كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها
سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وجهل وجوهرايا وجوكubali afwan parce que wakati wasisi waru mazenga mazao mdo jahannama abunga bo realite ani ntwaminukata gojo fikiri mndu kuna fikira ta mndu kwa sindawanu wafanya mango hunu tse o ene mndu za hizo nziro alors banu ihorenda wa ihode mano ko il faut faire présentation ye ngebido ujue heli abidu zinga swa ngoba kishor meriti mtume ya babakisha kitabu Allah wa sunnati ihoba hango jojokawe shahidi wa hedini ya haho wajoso kama rabbuka ama nabiyuka abo tushurga mona ngetsingoro jar engagement shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdu wa rasuluhu kama tunjata shehabwari kama tunjata ankili aho ketunja buhari yode engagement vala la engagement armedini tujurume tene wajosi soya mungu ndo wajosi soya mtume dobi deza aya za mungu deza hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam mtumardi hausiyo kaya nela wabanu mzingareza ngozo zombili kabati ngujo shida mpoteze kamna poteya emngu hamba emtume hamba khalas yo dini dunia ya haho utentegrar medini dunia ya haho utentegrar medini sisa jokaba numrana biyo kanga mpratike dini wallahi dini hisa kapsul damrajana be nugo zurajini eski abakari hunrani ba yabo kao rija kartina solution ngwa kubali rumeza ankili zatu esa hiyo alafu ni kubali mrajado nshagazara manogo bokao deja ngebidori juwe ukakweliza nogozi nuzo ibada uzotsi ibada fundo ndamreja rubama tserama yamba tusomo ziwishiwi dayori mengoni mweze ndrabu angamtoro bajira filia heba ya jari mwanyambeni femu ya hiyo wa Facebook ya haya ekato shida kanti ya masala yamba abusude sukangeta yarambe ya jena maana nyinro jine ya maulama ushiwi ekato shida wa zama jana maidi amitarare tata babiremwa mwaha kana ushinda masala kaushana busulesi ya jana makauli ya maulama umajana maidi kana proshin hajabado subutie tavokamjo mwaza amjo jana maana shihu zinonda hu amamrushanga zo mwana mtiti hamedi ni banunga leoda bwa jamtumanzo ajarelezeyo inurelezo ahadi eridi mtume we yaka hanzar tipote harambi yesorjo zingara auka hamba ukaya akhwafu ma akhafu yewe tunaka hura hamba inma akhafu ala ummati al-a'imma kamjoe kalima a'imma wotindami wawandro wajo jangaje wasome shanga wajo potezo wanadamu zondo namino parce que yarongo wa mtume funje leo ndo jane tularu makapa leo halafu jini ya mnofu mrufu inu ketujua tagambao oje ketujua tedini yoho baje fajado je biramba abanami na dosia yao ya habari za shezani yode tsu wakasoma hunu shayo yonga yo ngiyobasha yon yongiyobasha ni hunu yesa yongo somo hunu mbeni hunu dosia yao ya shezani shaon amuhamisiba zenongoze umbe robo juma yabo abo hamba wa mombreja olewa abo mombreja de sayetsa inu banwa izahe ya shezan ya shezan tuwakali koli hu shayo ngiyo ban abo juma abo kahudis on abo mombreja abo gwanzima suango gojo abembano go yadine kanga na bano go yadini ujwa obo yo haki wa muislam shawa na mferi wadunga ya nabana muhabiyo banu hukahunkaza zina tijibiwa bange hundamba zine tsonda lilahu jwelewa ka lahu jwelamba mndu mjingahe usiu shatsinda mi jwa ushingazija hutahazi na unkaze Nyezi Mungu kaja kiroli mewaho wamba jinro jine wambetso apindo
vaho hutsehe shakutujwe mana yetswapindo ngetselo anzana mbeze mana zetswapindo atampaka leo ranzidenso wabayatu wazalwa mana yetswapindo atarjaronde baleo tijoshinanda dijashio shajoja na pajishiri hotsone se valori yetswapindo au mrambe tijau ni mresho mbuani itswapindo fd valori yetswapindo abakemrundaza waje na mana nzima na bakemru yabo ya jena mana nzima yetswapindo ana amanzo mranze commentary yabo basali mama basali mama ditsoyi bofudiwa na bakemru abo anzihe yabo amanzo commentary yabo mru yambe on harumaze mana zetswapindo pia yanzihe zima burono kabano shingazi jashanyu shinkazi jala wae nyimloma ngemanga ke jamdabani ngamanzo mrambe mana nzima yetswapindo ya yeni kaza sinarongo pakatono commentary yomrutswambe mana nzima ani yosuala etswapindo shahana mana nga ngotswamba nzima ani itswapindo no kabatizo kamja hodo abo director is mitsozi ya yabo mitsozi ya malizanro we hambando kamziani dam bomba amjuo kama na mbabajani wa mdujo shingazija kamziani basi mengoni mwese mana zetswapindo shikabambwa nkabwa izo ndeza sitire maharo aho watsengenzi inu haya izo ndeza tsonga bobwalala watufa na nzaya akweshondo shakaura aho dzihoni shero hotenyu nguifano nawe baada abo we mrazowe hila tambo kaya banu inde hela haho banu ile foto inde hela ha shamnyezi mgajele majini awanika kudura odo jisungusa ndongozi inji shamguna ritole majino mijini shande mai ebana yanu Awonge njajo kajajo ni harisa banu kajajo ni harisa banu haukaba ngongoro gozumgazija ukashonizo naminiyo dokinzi mimru washingazija ndondo hangego jodame mitswapindo unihezo siu tika ujano hambuka wechololo mndu watahedwa unde wanabuka mitswapindo wechololo induzi injindulato jamba shabanu mingamwelewa ekamrazalwa mruumba mbabi hasulema hamfukare ene manzetswa shema ono ukai mroinge ngamaneli aunge na harineli wadazako ajamba mrau mbuha sule kumene minane waridi wa mradzitu wamba mwanaka jabona zila raunema hamfukare da zila wizo hardabishiwa hombuha asule ema haya juu hasule 25 ekebu ndaila wiyo bahabo mukumuka londilo wo mukumuka bo londilo ngobani Amonge mimi kwa liwanza na utukufu domwambia ni ukaya mimi msamwele we bazi ya dini
yani hojangamiza yo mrungu benzo ui kuja soma hamba kuja soma hukansi ndobi ezamaruno nizo zinu kaonga mona nduka tudwa ya mini ndobi mardi mwaparisa mrongozi wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa mwambanuka ka kutwanzo pote harumale sola hedini linu zingareshio sha Mungu na zahabiti za mtume hanjanisha mdole wado na mbio kaya banu henni sanga mtsingo hamba dalilu qala Allah qala rasul henni shamra subutaji danganyo wengwari ngutugobi azizondo mbuka doktora mdula zizwanyo kaburini masuala mazima ma rabbuka wallahi ina mndu ya tuthibitisha rumwero hoya hahe shefu bashahahe ye hansi ye mana ya yemfomi wa hondobi man rabbuka ya tuthibitisha hon duniani shaya fikirwa rawa hifadhi jimbo kujokenda yajibu zoti kweli yomru jitangiso ezi utaji wawe man rabbuka yo iyo de imani iyo kweli ndio wayaamini shanje banu amemharaha bedi ni bama krotoi gujondrejeza komori olewa nendo ambedi gujondrejeza komori nendo amba andu kwa dopula na nkeleo ekati ndo azankensi msiri ni Faransa nambo wandu kana mtawa mtidopula na nkeleo ya homosexuali nundongo ya khatwari na muitawe nendo ambe hali yo makorongu jondunga Faransa na amazo mbakisha Faransa afedini eyo ndaibiyo abanga minsuju akanga bandu ngabosilamu ngabodini koyo porosilamu jabo ko silamu nungo porosila edini nge porosila shekade dini osilamu inu yabalwa ni mtume njao jao ho haraza munkari emwenza imani ndemevu de yada zotsingo zirubula matwezangali ewe boy bajira file ka kuja bakisha Faransa ngo jorende eka huja ona banu hoja komorujo bakisha uhifanya hijira uje hunu usome saidi na Mwenyezi Mungu ho subuti gizo kairano baki hodo bira wejitana akilinja rigo jongle vanunge bidone kabala na mbe hali ila paskole ndo dungabo arongoze jigazo jomenye tinegeti ngutina hikima ni huishie haruma depa yaho ya handani bo subutula umu Imamu Ahmad ukanga mwanao zile maulama watende banu watofambuliyo watofambuli hiyo zilandongo zambani ni raisi alafunga maulama wa haraya ilangu ya depa ya Hennes Fumadi bwana haunga manzoma ganyiche maulama watende banu watofambuli pirizo wiye nge Imamu Ahmad hikma yaka haruma Imamu Ahmad umrongozi yambayo kubalenge hando kubali owakahanza Imamu Ahmad awonsi pia wajopotea yesashe siyakaye Imamu Ahmad ngusubiri noeza Mwenyezi Mungu zithibiti so yode halahe dini halafudo biramboka ibida kubali alafesa ilano ya tulu haya yode hikma ya parhani hayabu ngejo mkini shakati mrajine ukubali no tulu haya yode hikma ho wakati huo basi utidharawe hikma Imamu Ahmad ya Rumia usoni mwema Mu'tazila mamujirimina wakao wakurubiye manhaji wajifundo kanga weniyo wanzo ujawi somesa komori daba aftakhir anni ash'ari ukami ash'ira kama mungu mwema ash'ira karna ukahaye manhaji yao yokena uparoha mtuhujubo tijuban wakomori wansipia wajuwao kaya mreuzi sokaya aina Allahu wajoka Allahu fawqa al-arsh istawa na ukwatwa ambo potefu wakomoringwa una dalilu ukao uziswe dalilu ngwajo hamba ar-rahmanu ala al-arsh istawa alafu jodobira wanzawe some sawanu ndabozoka Mwenyezi Mungu aina Allah Mwenyezi Mungu bakatibahanu eduna yo ya heyo ntipi ya shahamu arshi hatauliya arshi okamujo yarmo ya fawqa al-arsh ebana tojomba malaika manane yawani kahiriwa shirwaye emana ya wende Mwenyezi Mungu mwenye rahma hatonika wanduhi hatonika ndo arshi weraya halafu wao katar mwa arshi hiyo lone lebatani bajira fulani je komoru jodoli somesa mrozi soka aina Allah yambia Mwenyezi Mungu kakatibahanu je no aba Allah fawqa al-arshi istawa
kuna ushindo somesema batani ilo komori bamide wambi kuna ushindo somesema batani ilo harumwensi inu ikayonde siasa hona Abubakari munyepa jila mwanzo mje mwite komori bana jamais never kaena huja na yonga ni mwabioni ukaangamina yakini wakamnyezi Mungu kucho mzinga manyani shaka mnabuja mditendezi ze zankili za hanyu renti ze dalili za dini hamabo entura kaureda hazisilamu mkaya abo mje mdemo amo kale unganyi na akili zo kamdo zambare mdungani dabo mdomba amjo potezo wana hanyu onda ori wasikina ondo wana hanyu onda ori wasikina ondo wana hanyu shashe bala mrujore ujo kana mrongozi wa Mungu na mtume ado dungia kilaha izondra yonga nzo jinrubiha mandele jindula betwa bwanishi yonga nzo ke de jini ya mnofu mruvu yinu idunga makaudu ya that's what we went to bagdad okay fanya mambo yo kontinera kana tipenzo ja shidani roa linjindi insidaba hindo shia mbanga nzo ajibu nani ndo johi shamba madoha Dr. Mbama doha ambani nguchibu bajira fili harma debangu shindana naenda hu yakashidana na Abu Sudais njacho shidana naye yeto jorongwani hebangu nrongowe dini ntiyo hao hey do shilabari mnuge ngena lugha ngabo mnashioni ya hafarmenti ya Sudan wokao ye dunia kamili bado wanrundaye wamtuhumu kaya heabo yakauharaya aya za Qur'ani ngabo atumswalia maulama uweji kwa jamswalia hadwamba turabi uwaka hasomo hata tena somesa hata hende hata tafsiri Qur'ani ya Mwenyezi Mungu au kaharu lugha yakaniyo kana lugha nne basaru mwelu hasharabu yo arumwe bararabu yo kamili ekaka jakawa mwando arumwemba wa hiyo awakawa bi kama chimtini mwaya bahende hata shetwana pasuka shetwani ye hanza subesha walimu hamada wao pasuka kwa joshinda poteza nduma jana maili haruma dakika nzima basi yo shetwani enda mjia haruma za dakika za mwiso hafasire Qur'ani ya Mungu kaya banu bamboka faqattu aidiyahuma asariqu wasariqa mwizi mwana mmene mwizi mwana mshe na wapulwa na warumire sharia nkundrone ruke basi turabi hajaka hifasiri habokendri banu omunguliwa omhono ungulwa wo nari mungula wo mhono no wizi philosophiquement enge edini ya Mwenyezi Mungu dezaloshikizo abo wishiya ngono amayo de yabidi abo kango doelewe hali yo kadezaloshikizo kano philosophiquement de hali yo abwe mashahada waya para kujaya amini hata pasiko abo kujelewa hunjia harumai society ya Kiislamu abonge belo bakisharu statu ya Kiislamu iyo sami'na wa ata'na pointre iyo sami'na wa ata'na poembar hamba Mungu enkundre mtume wae hapratike sharia yisho hamba besho ikade mwana hangu de yarenga baada wenda wandwenda wabakeja bo nrangalea tipulo hamba besho de mwana hangu ntojo mfanyile sharia sha Mungu tenanga bantu adungo fikiri ka abanukeja bini mrambe gujopulo enkundre gujofulo alebwe habanu edini ya Kiislamu yo alafume ngoni mujinga bojoshia wandu adingo jirana na falsafa wao warungondo wafanye deba na makafiri wakubale makafiri wado wavumbulaze ze hukma Mwenyezi Mungu yaze hantize sharia shaha ezirumilwa hule anunga nzo utendo mwambiyoka nzo utendelewe maana ukubalioze hukuma hizo halafu nganza rende wakentaru maplato ukilersise wandu wa sharia sha Mwenyezi Mungu nabo kwa tuamini Mwenyezi Mungu haruri dushte kena ukiri vanunge bidu wandu watendelewe kaya mimi ngami haruma angashima
yahe shahadatu an la ilaha illallah muhammadur rasul kami muslim abo wenga wena drobo kafiri wentervener muhamba baneshara shanyu shori mimi abo sanga mi estatu nge permetonu kubali nge bido ya robo atayafe nge bido ya pulo enkundo ya bido ya juswa shetwa ha shononde eka sharia ga shamba ukange bido abo basi kabati virgule shode sharia poembari halafu na bado yankili nkeja kajeshida ne sharia yankilio ketu lindwa ije kamilishe mbano ngo harumwe dini yankilio eka huja ijelewe idunge qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah na mtsondunga eke kwelinga manzo Mwenyezi Mungu ngwambe kanga mnanzao na mdunge mtume uo ona kamna ujo unanza mweja jwaye mtume uo na mto mwanza yanu kama nzori kedahu kanedau yishemru mwalimu waka milingu ya zizokari yana akili katubi ya zizokari yana ilmu inji shangu ya zizokari yana akili ama bonga saru mwe filosofia Sokrati karitari mwa falsafa iyo ya nkilingio na liberte yambe shedini ya Kiislamu ngabo limiti kango ambo mwana nywe Islamu ndongowe mambo kamungude ya haba ticho kama abo yore zonma ya haho bagenda durahare zonma ya haho gena duraharai halafudo shondo jambo kaya banukar jelewa sawa kujelewa sawendi babu babu sheli ko babu wamwangu hafuanzo jonambi wakamwanzo kenga bumelezo abo joka babu lo dirishe kutawa mdo birambo kabankam jelewando kujelewando dahu kwamba hole wando hujosoma hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam sahaba yabo she hadithi na mtume hayelewa wewe hujamwanzo prati hudurange hadithi yo wewe leo 2025 urange hadithi yo leo mwanzo nike maana nyimro jine ya super existe usoni mwa warange hadithi na mtume directe kwa ja pratique kwa jaja na maana si mtume tindo waboshea kwa jaelewe heliwe leo alafu zoni kubaluka kweli hadithi yo leo huyelewa maana shiwi au huyelewa maana kume wakawo ngebidwan radunge maana hiyo haula yakatila billah na zumra ke mjufu mo swaf gemra adanganywa akilini ne maashaira wao banda jerke yo anzumra toka duzi na mzingarendo mtumamba kamnapotea bofu mtume mguhamba qala Allah ta'ala khalas yo de dini parce que gamar mangashima ya dini izo dizo mguhamba izo mtume hamba nyi mwadunga yabo amjeshian renge kanga zidunga nona nzia amjoziranse kaka zidunga nona nzia profundo niwendi Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi hamba ukaya idha saha alhadithi fahuwa madhhabi kamundu hadithi ya mtume parce que Imam Shafi'i hadithi za mtume kaja zingara pia bajira filizadi za mtume ekangizwa shiwi katine jana atantswa minu karba na uyo he memorize bujoshibwa hauso jawashi somesa hauso rangu erbena na wau ntu akidisho kakaja hifadhi ngamdute parce que nge manan dute wendi za hadithi zulawe ibidi zimkinaishe yare nso mnyanya unu yale manan dumo kakaja zihifadhi kasotoniaye hono Imam Shafi'i habando bae idha sahha alhadithi fahuwa madhhabi Imam Shafi'i hasomwe dini hajaharu mambawa hajitahidi hayankili hata parce que katsina dalili miongoni mwe za jitahidi za Imam Shafi'i za tusuibu si ula zambani za nyama na Imam Shafi'i madhhabi ya hiyo de maana kao ndukado ambati dungu Shafi'i hoziswe madhhabi ya haya be madhhabi ya hede ya mtume sheka hamba dungu Shafi'i abwena Shafi'i ya hamba abondo ndizo
na Shafi'i amba roka idha saha alhadithi fahuwa madhhabi. Ikamja mundu ze orguma za hangu ngazadwa kinyume na hadithi ya mtume abona mnibe uhe hajabo ndo mabudu wake ama mlindo ende waambe amba Shafi'i abojuha moyo. Uwa Imamu Shafi'i halafulia mjamdori shangazana bajrafili na mdona doktora tijingenda hubi kamratiba za sapo hawa hamamdi hazeitwa mtola 2003 mla 2003 yode aswili ngabandu matola 2003. Abdullah ibn Umar haruma mas'ala ya kaya haja ya swabil hananeheji besema fikirde tawafu mchujwa denia ya unjaru mtawafu Allah alam siduaz au muhimu zona nzoni mwelewe mas'ala dokaya Abdullah ibn Umar hamba maswahaba wananyokaya mtume sallallahu alayhi wasallam de hamba basi baka sahaba wambo kaya Abu Umar ibn al-Khattab hamba jao hamba kamti hule no kamnyesi zomfaza magaya eti hambiyo kamtume hamba ngona biyo ka Umar ibn al-Khattab hamba shi Umar ibn al-Khattab yesa hiyo Umar ibn al-Khattab yesa hiyo harezone mas'ala Umar ibn al-Khattab harezone mas'ala Umar ibn al-Khattab Abdullah ibn Umar hamba min rukaya mtume hamba namna fulani halafu mrambo kashaba Umar rambiyo kajau Abdullah ibn Umar amuk kamti hule no kamangamiye etu hambiyo kamtume hamba ngojolona mbiyo ka Umar ibn al-Khattab hamba hay Umar ibn al-Khattab dia kafumbula yabo le mchando chamde subute nyamnyamboka usubutuka tibupa traffic ye nganzo jinru la matahama dawe ubambe makali zombabi za doktora zoto jushulu aziri ona hambando na mwishiendo awo mrongozi wambo kaya zembabi za rongo za dunia zinu simrongo zoto zinubulugha tu majlis wadofunga marengo a doktori tu zombabi za shoza dunia nyokena kafayo kaburini amjweba doktori tu Mwenyezi Mungu utajio mamuttaqina mamuhsinina Mwenyezi Mungu utajio mamu'minina haqqa utajio masiddiqina utajio utajio mashuhada utajio masalihina utajio walewa waudo wandu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahutajiao zonzo diplomu Mwenyezi Mungu hutajiao ne diplomu ya sabuzi harumwe dini ya Kiislamu ngamsubutini mwambieni ni mkonfirme ukana mdoro wa Mwenyezi Mungu odo wandu wabidi mkemfano hambeni inna akramakum huwa munawe takrim ivumbula waya utukufu wa Mwenyezi Mungu wallahi tibati doktora inna akramakum inda Allahi atqakum harumema sahaba ngabo sahaba ka ukantushilana Buraida harange hadithi hena mndu yaranse sala ya lansiri mutaammida hobenza sala ya lansiri huirati yubiri hobenza batina hata badharura ikubalao ne sharia ukaya faqad habitu amaluhu hadithi yorongani Buraida yonzima amlindo mraja wanana be hadithi ya bili yarongani sahaba wote yonzima hai shahari Mungu nondo kajafanya mza hari Mungu haringa hadithi za mashahari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hai leongo shumramba hifadhi 40 nawawi wishamru hudumu shokara re makeke yange magobani mzanyu garjodoro wa Mwenyezi Mungu bada warikaza daraja dawao onda ndombiori keja ude maramu sha tijodo nivumbulayo na mustalahati wao wa doktori tijindu samahani ishosha ushatengweni ishonga mshikubali tena mjo mnikasho hiriho anikari monongu jo hiriho na mndrinike hiriho ba doktori tu arjoshi boshari nana kana pena sufinga arjoha hiriho arjore ngari mkazizi chamferiza dunga yabo samahani otsimrodo tasinyetsiraro mwe otsimrodo tasinyetsiraro mwa edinya Mwenyezi Mungu yamba namfanya mtifanya Jena mizani
owarishangaza odo waro Mwenyezi Mungu ondo warikaza sangara kubaloka kartum raisa imani zatu ngizo ndemevu owandu adunga yabo uloporojo iloporojo yarjodo wanikesha woyisho hiriho hiriho bado kutoritsu juhabo akenzi babe zabuluka tu majlis ahonge amtimiza ube hawasuya awomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usikama usiku wa Juma wasuya ununga mubesho daula hatu naombe Mwenyezi Mungu yajeleshe tonati washinde wakako warumia sagesse ukaya mjuo kahina babanu bokao sagesse tawa abo yo ajali abonga mombo Mwenyezi Mungu sikama udu emisiri ya Mwenyezi Mungu mahala nibokao rambilo ukae karidungwa amo ukafa firru ila Allah itike maudu waduhandrondo wadungwa sembiyo wahutawe tudunusuye emwaida ula yajue ukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qal fadhakkir in naf'ati dhikra izo yo ayabokao inge mathalani hukana haki rais wa daula ngebeshwa hukana haki shae sagesse yokaya ene hambanga zijofai ngehutajiwa uitunde kwa ya johamba bwa yake masala ya dini yenu kabati haki harumwiyo bambo Mwenyezi Mungu mrengesa sagesse hiyo naomba Mwenyezi Mungu shetani yambanzuheni shetanati kengama nanyi mdungu wandu wamba wende ekawa zingamanyiha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.